بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu, tijaban leo haukayasi wasaya karjazu ya ufanya siasa ya ndago na kalizi na uhadazi na uchwai shasi ufanya siasa ha conviction na nobur aminiu baisha wakati bojo ubira wandu usulimanu samadhamana wa hadaya wandu shasi wasasi karji wabulia wa warimenyele isiasa hatu tijabanu walillahi alhamdu wallahi alazim. Hokayati ishia sono video harmaye ipajia le mer kayade namna kamru hajamjini msujuangale wandu kobe selabda ngwajambe zondu anzawashi shekalo meri ukatamru mtujomba buse ujahorenge ambla mbabuse apa maudu jenga Rodrigi o shaorenge Kosovo o shao it's a problem yezuna kadana hindi sikadana bekaya wandu kawishilia amblale oye rongowa tasawari wa onova muhumona takravati hachomo wa hatikola mroko wa siasa shamimi ni mjuwao kajati na wakati oshitan hadai gamandiso na bekaya hambla ufanya hazi jabdalago na ngwaswili akamimi humjona nondo asina muda banu idarsama de hakashini hammetrize haukaya haina muhima wa hahe idarsaka uangalia hadaza kaja kaujunduha labda basa darusi katibanu mihima ijalilia hawono kamureje harmaila namna dokaya wanyasi ambla azali ya kamda dabi hakaya pour lui hikma yahe namna yahe ngelazimu yake opoza wa azali halafere ngeze malizema kadama rajina ngeze malizema dabi rjo musema mda dabi hafotona ruanga wajifahari ukemru wa siasa mroshinda ya destabilize msuje wakati huo mda dabi hafotona ruanga rimuzi sakabanu swasaya siuteha ekamdu leo hakaimu hata hajanje ya serse mwanzo kile ode munye sersende akabali ya sersende akavukije ani dakausonga serse ibaki yuziki wangu mstahi hauzuki sheki siasa yamujo kakarme partinu sharka uvurana haku haukahindi dinamana kahumjua ya zendaboza hahe ni minyanya ya amrasuka bunjilioni baada haja darsi hamali hamono atakubalika mjonje serse haja usonongo za humra wangani hamba hongani hokamtina hatamru rijenso abridin mahazibala rundu wala ampla kasada ho yalinjia elfanya siasa shato kanti wala haja ngambie idarsa mali kagalazimu maye galazimu jau ilira rendomna hula baadhi ya problem fulani nganzo maye baikar nenso abiri na huzlanda borrejer wala kunjilio nyumwambia kabombo chef zondabo nutaze audio za hawa ndo waona humrani hula dawo hadaho ambulance itazo hamba ambulance ambayo fanya hazi jabdala kwa ilafani ya hija wala mruko ekoshina hammetrize ikala tabu fulani hamangaliziza katiba donc gelazimu yajinike zina iliyaonekewa jobu hakati dabo nzee ya jamna ngamike mataka izevotize hija ya mpara ya mambo kabarunga mtsaho titrawa kwezi manyasa mbla hambo kaya huka zamana wa parti ma kumena mira ama kumena mira riyo hujago mbo kaya serser doli sambusumu yabo
kaudo kadhamana hatu ngojorambie mahale simu yo wakaudo hunda wenikawa ndo hila mana sikata poroijo shawendo kadhamana he parti uzamba armumji na hongo dono ndo kamimi sikaju muhambia chef idaruska yemnutsindo iwe mnafiki we mhacharati we mrandabo shawewe ko stamil hemata kaidaruska kahunika ni ajwa babo hata musoni ba yalo karbira yalo president to pia mzuju kuja kaanza hazi kwanza udonda mataka bala wenza alhamdulillah idarsaka wako hunike mataka yao shedar saka ubyo katika ubyo kombo ndabo sikauja kufanya hazi ya siasa sikauja kwa muhimu wa mataka na kukadaka ushare waliana kasi swasaya si wa conviction ikale wenu ambla wa mukayai mahakuma na sita wakadhama na wahe party yani ya he cellule di coordination ya he cellule ya mtuje ililelewelo ka coordination ya bavu eze cellule za miji ekahudoli sa rusumu ya murambie wawe rambie dondo bwa zamba rejue wanda hurambue shaungo jo kabati nongo za sersa za hambu hauza mji na sukabo kabati usiku zinongo hizo za parendeha sheka udozi renda abundawe maana wakamba manabo alhamdulillah dondo bwa ilaha habasainu bakuyo rilisasu shasanzana ile wane wanduwa juu ya mbla wa mruhindi ye but ya mbla kawo siasa hindi ye maana mahaila pay vungu ya maana scotch neta wa hindi na ukoze faida zahe zikaya wa haida rusi hamadi leo kaziti hakakatsiba shenge ida rusi haja maudu adordia heya mezindwa jina na mbio wako morukaya sisi karjadabi hanambla haukambla ngari mjuwao indela vani yahe hija ngelazima hunde mahala jo hunda bahindu lazima bwe kandida haraka ya bana mwishila wala ya mpare ya benzore nge fulani ikaze voti zija ya jambe ukaya vanus amtsa wanifungwa titawa izo nizo swami ya mdadabi wae wizo izo nizo nza pange yambie wao ama ngena umtsa it's a problem shaska naleza ukahindi 2016 wakavoti Buhaji Ambla ima kandida wonsi waja mtuje kati mdarwa huu kati mratamishiwa 2019 funga mwavira wakaanza waja wasukanza kwa jaja jamu kumu haumu wajo huja na wakala kauja bari Ambla aje wajo huja hei demokrasia humjo mtuje ni namna humjo mtuje wakurenga ya kandida kwa na kauja Ambla abonge ya hambanga na movement yengujo kasongo haupepo unumjinira guhale wandujua kaya waheya wandu kinyume nezi azali yoti leo basi rangu azali hata leo inu ngabu wandu kongo ona partiza hao wala conviction za hao wazaaminiu hongo kwa uza ukaya hakaye mwe demokrasi kabati mduhunu ya paramba halabo ba avoti mnumro jina jamijimiro aji donc shabala bese nganzu hadaya la makandida waja humsaha mimi ngamwala ho kabula na mwende mwamndenge Ambla shambla ngujo kaisi mwana kusaidia voti sersa honde voti mtsuji ekachi ndikado shinda ya njeda hona bemruka mvoti mfulani hakomra yao hahe ekasubutu njia afanya siasa hiyo amnyosheleza Ambla hadisi nzima li Ambla ya husu hanuza hadisi ya husu hanuza tilaki wakateze voti za Raulu likarama bunjilio la kaufanyiwa hulaha sayandu rafim Ambla jabala hajahambi ya shifi darskaya haisha tilaki wa vumbula udahoni hoo tindasi wamba kwa sonda toishia mvumbulo sambi ya shifi darskaya izonda mkambla ndi hamba izonda wakati na ula uwati para udahoni ho
si uzisa kayambla hajayo karya paro mona harimo banongo fulani izondrabo hambla uwo karya paro jira woni hatu hunu ajasa apare mru yara manongo ya siasa tunu bala umraka mili wangani ranzi hatema jirani kajoshina ya pare mna menongo hangu jeleo ya jiyake tarma media ya jijaze ya jafilise halafikia bala ngudukau mimi ngamwambia kandida wote na mpare ambla shamtimde jamba kabala squad wote karjamona wala hari paramba ngutsafa wala jaw kaya yinde lavania hahe imana mahami waje tuzifanya wakamda kahum maîtriser alaykum salam mwana madamba wakamda kahum maîtriser yeye ngujo kama mimi ndaparo amini conviction ya parti ndaparo amini kaya mimi ya nduya hangu yesumia hangu ndo badili mazaki ya mbele omindo yone sumia hangu mruko yekaono fikra yani umwahide zahe shekana conviction ya parti ile hilmanyasi amblaha ya ngari mstahiu barakari mikadhamana shangu jono ndo kadhamana hizo mkontrole nro jokoli kajabira na mimi na gaska kumjua sikauja keto jakata fanya rapport za baraba minyanya miska tuma hui contre watu kwa kumjua kwa kumjua hawa wa mrambu apre kwezi abonge jakanda nikemle chajo jana shile zamani sambla ukagasina zaidi ya mahaminji ngarona na ukartu para nora hakujaroha kauzungu sema soyanu karja hujuza karja hambia ya wala kama ujuzi seza jiri hindi na bukari jwa unafikiwa haho lijua ndabo za haho lijua uchwaiwa haho yabo sisi swangwa discipline ikarango kamrungu taandio sihumlata sikarmana na mrudu furana amblango jokaya ngabonongo zinji za kufanyishiha kujapara kujambila kujajuzi watibu njilioni tsibalu skawionti hakaru hurangu arhujua ya damba na msubiri na mtumrati yehuparaja yehudikema traka yehusubirisha shefu wangu mtukufu idarisa maji amjuze nunga hurinda zonti pia tsawaza babani shamdo kaya kahubabusa harango kwa lazima ngawe na mekontat mazaho sha wewe kuja kanza yani wewe ukaanza ujirume wewe ukaanza ukama mimi na madhabahu fulani wenikiwa ya mwiso na kanal hulezi kuambla ndo hujata uzikujikazanda abo ya ndola panamna lole unkweba hashaka kulolo dide heliwa heya dinamna kujua wewe manako mwisoni banu wewe ngojo kanga sana zaidi ya mahamiri banu miraru kabasi nongo za sersa la hujuza urahambia dokiamo ngwekwezi na kiraza mnadoka serie kama porani watangazaji ya subuta meka ya yesersen tuwa yesersen drabiha baguti kubalinga mwenzangu nongojoni yangu mambla homa angasina mula nsujwa manongo ya hayo wanira anselo ga mwenzangu yonyangu chastu ujihana ya ujikaza mani hujivaza nguso niyo tizo jivaza nguo utoniyo simwambiani banu kwa komori ukade ser mole bavulini harmo mji unu kabatu joshinan hada ya harmaza nongo hizo hakawa upia waje banda ipanga ngabo kauvumwa ngabo na wareje yutdehe habala bla firkan sakawana video ila donc kuna kambia kujambiwa ko mori za nyumeni kamtuje wa haya wandu waremawe hezi rangu juzi jana hata leo hezi na mwangalie histoire hezi vote za mtuje pia makandida pia utohunda wandu yode ala makaya kujaparo ishamba wa mamanyi wa vote hunu
hawaja kandidato zodabu hawaja kandida halapiziwa leo yinu manyasi ambla hautimizi welewa kasi lone parti harmale bavu rihurabiha rihulata rihututuwa warihujuwao mnusubuti hambio wayanyaze kweli mnusubuti hambio wayanyaze kweli arino habe kaileji wakaujiheza alla mgulanze wabu he kandida ya jahutahe ya hunikezu wanzao ya hunikeze mainye utifanye jamda utifanyizo randa mradabi ya mfumbili wazime telefoni watawa hatomwiso wambabala tika utahwa hima bahuzambano kabanao menyo wa voti mtuje kabanao hiba voti mtuje ikawa kaulisi wa nusumu ya abu hamba undu wakadhamana abu undu wakawalisa abundu akawalisa yabo utila umru zambie mahala wakawirenga ikakujaitsa hako watundu juliswa sumu hakaundu akadhamana unakadhamana bashir ka hujua kawalau ukadouble face kaunena hula rema hula ngawala ka hujua sha alhamdulillah darsa ma da kawri makinisha ama namtomrati kwes halafu andu wa huonao wa uchomao ngona balanga ani wa huona leo wakati ngona balanga mndu wa siasa urongo wama ngabo zoma na tola urongo ambla sisi karama fadali hawe no hujua uko na fadali hawe kuna ushinda umenye dinamiki ya heserse sidera ka dasinawe sidera hula sarona muda baanu so kupara kwa hujuwao rijo mondo haho rijue kaifaliki yao tia faida ya parti shadongoza kinafsia mimi ngamdo honika mfano mzima karejei utahewa nduwa Raulu waozise wakati rakavotale mhajina Raulu mimi titahwani himi Raulu no nda kubali usikofanya hazi tirante ya conviction hangu ya udunge parti wewe baada ya dohuni kema takakatsibanu besa utapalata kujua uliko fanyaje baada ya parti ngasina muda kia tujuza marongo baada ya hurambua leo ngojo utungemenya nyawambe sha ya weho babusa galinda ujo jaba babuse Rodriki ujo babuse Kosovo ujo jani ujo na babuse Athmani Rankume sha rujuwao wanyasambla kuna ushina uridize wala kuna ushina uritambishe hata yabonge njakandan kemle tukandani behemna message woi osolumwema nyase zikuwa tuambla rambe wa hujwao wato hujwa sha indelafani haho kena ufu haunwaha tena ba ke chefu idaru sa jabanu ajama kerim tsayambla kerijao uranza umre jei cette fois-ci si ça décide rahawe jarongo waleo ukenda rongo lo banda hujwa kenzi fanisha kuswamilo akagar hujwao wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa jazakumullahu khair.